walunatu mawas-awas di kanan sisa kegiat ini aing titiang aran tu men kang kadiang parang iya tu di pola sidera kriano man aran tu sampun kasoran tu titiang pun kriano pati matri aran tu kriano mati sampun kasor sayu aran tu Bi, Ian mingkene kanang wicara. Ian tan geseng basmi butuh kanang jagat kediri dia. Wawan sawit nian kanang, suara pada. Angawe tu kita mari kanang ragu saya. Wit kanang suara pada. Perlaya kanang jagat. Ada perlayu atak magruang sana tu makabe rone ratu perlayu mungkin ratu bangyang titiang sana mungkin naon sisian palungi ratu yang kan meresidan mugeng jagat nah aden mau ajak kejam mai lo kapan kaya tangkil mengi desa sunan matur lo singet sang sinur parning aku anak kang swija karya akan sisio prasana angin ratu uang sampun sami nampak sisian palung ratu luresan mawacana nana sisio bersama bebek kau kenoi kanang karnan sekali mangkin doa erang ritual siri ramai meme kawang sula keni kanang pengelama doa maupun kita sisian siri ramai meme bersama enak mangkin lumujuk mari kanang setra kanda mayu Wipraya minta sih lawan siriang botani maka sedanda wipraya ngerungkakan kanang jagat sendiri dia nah aden lo aja jam lang beng-bengan kuping lo mapedayona tuanan ni dosa sunat erang kayune penglamar kebuang kan jagat kediri rajone Prabu kediri rajone jadi uang pesan onen kedon nasi cari kita yang betari man kengken lo iringan apa sih singet sang sinur parning anak langireng siratu siara sama ini wakang sairing itu naratu sisiona makasami wah yon sama kadu agi nireng sirap lumampah mari kanan setru kan agi yang itu iring ke sentral dan pemayu itu sasunan lo kanang cenanan tu waduh mangas tu tidur gewas tahu pinaka sedang nah tunggalan artinya nandu lo teras dipiring udah yang petani
Oh, Tian Nero Vipraya. Tumutun kanan, setel kandamai. Oh, fun, sarining durga astawa apa nerang rituasir manusan singe padu ke botar kewang sula kenikanang penglamar antian luir tanpa ajir maksud kanang mangkian kapinani tadi mapan sire waluna tepina ke panyiwin singe botar anglara kenikanang pangiwo sakti
lah enak tulus sakna si padu ke betara mau paduran lama kana kasidan ning sunang sengi kanang jagat ke diri diraja samang kana saturan sira walunati lawan Siriang Betari makanya ma bener padu ke betara ma bener Kuala Ampura Yon siju yang Betari pawe tak depan menawa apa kita sedang atur riwas kita pawe panukan ini depan kulun padu ke betari menawa yaning sampun mawe kanang panogram ingsun ngaturakan di kanang kaul ya maka sedana wong rali ri sejeroning garba mayu setigang yas sasip pinaka pedaksinan kaul silwalunate ri padu ke betari Ontian kargitu Siriang Iwale Oyu kita lempasi kanan semai Nathan wani wikan Nathan wani lempas maka manusan singi padu ke betari rikang kaul padu ke betari Ian toning samang kanuluir kadi saturan Muang ketunggal kami kanang hidup Sira yang Betari pipraya paweh panugrang kita Tulus akna si padu ke betari kena sang dening bara ikanang siwa duara ketekeng ikanang ragu sarila ontian rumak semanjing panugrahan Siriang Betari mari kanang sarila rumak sesidi mandi mari kanang jenanda dewa pramasuk semua naturakan sira waluna terijam padu ke Betari padu Ayu kita lempasi kanan semaya Nathan wani lempas Nathan wekang Nathan lenyok dening semaya kaul kunang punagi sir manusan singi padu kepada Ian toning samang kaya Ingulun bepraya lumuk berkanang kaya lah waduh napak si direwus anapak si dianapak si winak padul nguh mari kanang kayangan
Nana kuat king sisia bersama. Mapan pada bus amoleh kanang panuran. Lah enak mangke gelar kena kanang kawisayan tu. Pada hangarang sekunang perawi, pada hangarang sekunang pecari. Nah haden lo ajak makejang dua ning lo subaman panugrah. Nah jani suboy dengan kawisesan lo dadi apa lo bisa. Wang kadiang paran kita. Man kengken lo. Singye sang sinun patning ada dengireng bajelu marisa. Wah, yang samangkan pada gelar kenikana ngaji dan terbelau. Nah yang kedua lautan jani gelaran apa kawisesan lo he.